Atu bele hamos ID falso lihusi ita keisha ba iha server Facebook. Dalam rumah iha itanya tahun Timor Leste ID falso para los sempre musuh desentenimento ya media sosial dan provoca malu crítica na tema la favorável sempre a musuh ya tempo na tema kita isso vai na media sosial sempre hari ID falso para dengan então saya kita bele usa maneira ida para kita bele queixa atau bayihan server Facebook atau bele hamos dia ID tenia estado ou tenia governo seu esforço na hari ora instituição valo na dia del tau matang san isi serviço ida na demo de hal monitorização bayihan mas será que acusa ID falso, você trata de liderança sira, kuliah então temos mãos sira no serviço de bal, tomando a responsabilidade da rumah cair na emabalo. Mas bem, se ita hakar acusa fazer trade pelo com insight tu bela que langsung bagi Facebook server, então ita uluk naik ita precisa uluk kalau anal ida bahaya ID. Mengira ita hetang ID ini mak niat parata atau informasi nanti maklah o fonte semela claro ita tene kata ID ini provoca então ita la satisfaz ita precisa combina malu ori que se bahia Facebook pusat server Facebook maybe ya standar nanti mak Facebook fosai dehusi dunia komunitas katak ID ne bema kita karak user na bema kato keisa para nivel hamos server bele hamos precisa emana isa nulu outro nulu valeten tem que hato keisa nune foi bele hamos ID ne então vai ita ne bema la gosta o hari ID ne hane sam provocator ita precisa combina malo ita fatene malo colega tira ne bema ita bisiklio ita precisa forratene kata ita na insan nulu ga rua nulu sana ita forratene malu ola ita bele bahia une pra kampus ita bele forratene kolega sana na sekolah muru forratene desu oke sabai server ita beca ID nya tengah ID nya bele hetan hamo susi o delete susi server ini foi bele Facebook server usa algoritma nya hori detect kata memang lozuni ID-nya ID falso mana yang sanggup valete makatona keisa kata ID-nya ID falso netri tidak memang kita bele keisa bahia Facebook server dia kita alik explican aruk lutan how hakat bahia pratika primeiro ita cek kuluk lay ID-nya exemplo ihane culpa ba kolega Mendes Mariza how usa ita buatnya ID mau di halo pratika maybe kata kita buat nih foto masih larang lagu claro ID ini how senti ID ini mau ID ini sih buat usah di isen media sosial meduni how ID ini saya hanya san pratika maybe uluk nanai khusus kulpa kita wo dia hanya san ID ya Silvia Mendes Mariza ya ID ini telah claro selar kita cek foto itarinya foto rasik laiha itarinya posting de lideranza sernya foto osan la claro itarinya imagen serlarang la claro depois itarinya publicação sernya postingnya itarinya sang provoca de dara kadora stasi mane la bele ona agora mai dada fali kadora stasi tolu ba fali stasi ibu au ne hane sang provocator laos yang hau fanatik ba partido no way maybe idane atau manera idane be hodi fuhatene ba colega sira atau ne bele keisa ba ya Facebook yang mostly di falso 2021 ID falso sih existe dia
itare publik hene. Itare ini hanesan ni ID ni malah kelaru antang ita fila fali atau fuhatene. Wanca ita to kecha ID dane baiha Facebook server. Primeiro ita baiha menu item ida hau klik pane. Tak. Ita ini item hira musuh mai cari profile. Salin tentukan ke profil, blokir, cari dukungan atau laporkan profil. Ita pilih yang item menu primeiro. Klik. Ini musuh kira item hira musuh main. Berpura-pura mencari orang lain, kebele keca yang hira mau usai item ID, atau akun palsu, nama palsu, memposting sesuatu yang tidak pantas. Ya item hira kasih kita sihiri iha akun palsu. Sekali ada usa fali itanya aimaran, antau ita bele tahu iha nama palsu. Katanya per Facebook bele detekta di usinya algoritma. Nia detekta di usi algoritmanya hanya sang robotik programmernya atau bele buka puisi hal analisa by di dan bema asli no dan bema falso. Dia kene ita praktika ita hili akun palsu kata ita yakin kata akun dohin kalau kene akun palsu. Ita klik ita klik ya akun palsu. Ini si musuh main ia pergunta sida atau mainnya ita klik lelai apakah ini melanggar standar komunitas kami. Sira khusus kata ID ini kontra langgar sira ini ya komunitas standar Facebooknya. Standar standar komunitas kami dimaksudkan untuk membantu Anda memahami jenis berbagai yang diizinkan di Facebook dan jenis konten yang dapat dilaporkan ke kami dan dihapus. Sekali kita fuhatene ona, bagaimana yang sanulu baleteng mak fuhatene turun nulu. ID ini dihapus dari husi Facebook server. Katak ni analisa kisah nebe tama katak emana yang sanulu baleteng ona katak claro katak ID-nya ID falsu. Antong sira hamos. Jadi kita klik, kita tuh lapor, kita klik ini. Saya yakin bahwa ini melanggar standar komunitas Facebook. Memang kita yakin dulu kata ID-nya di falsu, no kontra requisitos nih ke Facebook. Kita klik tanda tentang, terus kita kirimkan. Ini isi musuh tan minu damai. Terima kasih, kami sudah menerima laporan Anda. Ini Clarona. Ini explica detailnya baik kebelele. Depois kita kirim ya selanjutnya. Kita karak hiling blokir ga sembunyikan semua dari Mariza atau kita dikirim ke Facebook untuk ditinjau. Kita klikkan urutkan. Kita klikkan urutkan, depois kita buka, nanti satu bayar selesai, kita klik ya buka kontak masuk dukungan. Kita klik tak, kita laporkan tentang orang lain, kita laporkan. Ini akun lagi kita atau laporkan kata ini sebagai ID negeri kita laporkan ini anonim, palsu, akun palsu. Kita klik, kita kirimkan, pues kita back tamai file ini foi kita kirim selesai. Depois kita buatin file ba kolega selo kalau pirmo sana senta halon hato kecha mana isa nulu baleteng bele hato ona kata Facebook si halo detekta no halo analisa katakan seorang harus explicar ID ini memang falsu duni Facebook se hamos nonia se fo deskripsi pada kita mai ita serang hato kese kata ID ini ami hamonsona ida nema trik ne bema kita bele
halakong ID falso ihan media sosial. Haufier kata explicação ne atu bele fo hanu indet kata. Ita so bele hamos ID falso sira, lapin hamos rem na ID asli sira ne manain koma manain terate taat. Mede ikus liu hausu desculpa pro colega Mendes Marija e usei tavodnya akong ne hanesan sai pratica ida atu bele fo hatene batimorong hutu atu ne timorong sira bele comprende kata maneira atu hamos akong falso ne makidane. Ok? Dia kami explicação todo renede, talvez kata colega sira bele compreende, não bele halo pratica. E a dificuldade no perguntas uma bele hato ele em comentário. No que tá luar subscribe channel dani, atau ne hama fatin share, no mai ita aprendamos to ke channel dani. Obrigado.